umuntu obenzela abantu izimanga ngiyubaba uMnu ngokwakho uqobo uzasitshela igama lakhe lonke ngokugcweleyo. Mina uMkhulunyelwa Tshaya Nkomo. Baba uzuqalise uthengele imota irigile ngaka uyithenga bese kutheni la esigabeni sakho? No, ngicabangile nje ukuthi isigaba sami enalinto asilayo ngitsho. Angikaze ngiyibone ibhoda mangibala mbuthola zivela koBulawayo ngase imali uthi indawo engaka elamadoda angaka ingaswela njani into engaka. Wasusenzana? Ngase ngicabanga ngaphela inkomo zami ngayithenga. Akusitshela ukuthi uthathele ama-chance ukuthi uthengise inkomo wazwana wena. Wathengisa inkomo ezingaka utshele nje abalali ukuthi wayithola ngaphi le moto yakho? Imota leyi ngayithenga eChina. Inkomo engizikhuphileyo zi250. Ngisiyathenga inkomo imoto enali. So inkomo zahamba sibili. Angikwazi ukuthi izazibisa yini. Kodwa ke ngibone ngani ngiyabanisebenzela abantu ukuthi khona abantu bebelento yokusebenza eduze. Yikho isifiso sami iso seneswa kuphela. So lapho uzama ukuthi uzoncedisa ke umphakathi wakho lapha ePlumtree yonke bulilime emangwe Tsholotsho Nyamandlovu noma ngaphandle yonke indawo ngibona ama centers esiwahamba siyafika even eKhezi. Khezi singaqalela eKhezi sithi Plumtree bulilima mangwe siya eTsholotsho yonke indawo lezi Nyamandlovu siyakhona. Yes, oNyamandlovu bonke lapha. Yes. Kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bathola amanzi njana ukuthi wena ke ulandela lento ukuthi abantu iwater is the right abantu kumele bathola amanzi? Amanzi asatholakala emadamu, amadamu asagcwali ngendlela. So mawukhangele amanzi esilawo kufanele etholakale phansi. So umuntu engela manzi ukuphila kwakhe kunzima kakhulu. Ukuphila komuntu ukuphila nje kwento yonke isifuyo kunye lotshani yonke into nje ekhona emhlabeni iphila amanzi. Abakufunayo batshela ukuthi abafuna imoto izobagebhela kulabantu asela amaplazi lamaploti bangakuthola nga? Ngiyatholakala ePlumtree phakathi eCity Center ku number 11 Tekwane Road Plumtree mainline butchery. I'm the director of mainline butchery. Incingo ke lazo ziyatholakala khona. Incingo uzofonela ufuna ufonela ophethe? Yes, incingo nanzo incingo zami 0772 351 694.